الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin dan Muslimat កងលោហរម៉ាន់ឈូគូរទាំងថ្លៃអំណរអរគុណវថ្ងៃណាព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាតពេលថ្ងៃហូស៊ីហាត់ចាប់កបទឿកាន់ងាហាតុមអាម៉ាល់កងសលេតតឡាំពូលានរ៉ម៉ាដនអលមូបារកនេះតែនសង្ឃឹមលេហាកេកងថ្ងៃហូអ៊ុសហាងាញូបងហាតុមអាម៉ាល់កងសលេdalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu wa taala akan tetul mu'nyu amin ya rabbal alamin jinan insyaallah pak awak tahun ni dia akan rem lekan ពាក្យព័ន្ធហងហាសាម៉ោឌូហាសាប្រធានបទយូនយើពាក្យព័ន្ធហងការហ៊ីសាបរូបការជំនុំជម្រះរូបការឆែកឆេររូបត dalam bulan Ramadan al mubarak Jinan tetap maklum ialah sepiak-piak nyu bulan Ramadan, nyuci bulan kang pot siam ke di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadnan ya ta muhasabah rup trai che rup trai to dalam bulan Ramadan ni. Kayo hoi krain le tiam ta thwei prohe prangoi kon tai manggung ngak hatom amal kong saleh to di dalam nyu. Dan hoi krain le trai makaninan ta ngak hatom baka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hu chumruñ ma pak trai tung pi kau prai trai i chana pak rup trai chunum chumgah pak rup trai hake kong trai ngaដើម្បីhagai kong trai na tam Allah Subhanahu wa taala makaninan. Ya ka Allah Subhanahu wa taala hu firman lai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وهي agang kong iman takwa huai wai phong hư na pa Allah ten prai ip chana wai gal gup nan hake kong nyu honga dambai hagai ke yakni hagai kong natam Allah Subhanahu wa taala to ti hagai akhirat nan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun dan pai phong hư takwa wai na pa Allah sepiak pi Allah nan nyu phot thao hong hake kong phong hư nga yenan di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala ho khitab ma pa trai tung pi kau dai chi agang kong iman chư na pa Allah Subhanahu wa taala makrinan Prai trai takwa huai na pa Allah Subhanahu wa taala yakni prai trai nga hatom baka ka Allah Subhanahu wa taala dai dan prai trai pa atah mung hatom baka ka Allah Subhanahu wa taala hu ham kha dan to dalam ayat ni gai Allah Subhanahu wa taala hu chumruñ ma pa trai ip chana rup trai ta hake kong trai hau nga samgap mpe hagai ke yakni hagai kong Natam Allah Subhanahu wa taala to ti hagai akhirat nan. Jinan muslimin dan muslimat kong lo hormat. To ti dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dai phong trai prai takwa huai na pa Allah Subhanahu wa taala tual pi. Allah Subhanahu wa taala dai kalimah ittaqullah. To dalam ayat ni គឺតួបាំងផ្ដៅហូបមកនេះ Allah Subhanahu wa taala ជំរុញពើថ្ងៃមកនេះ takwa ហួយនៅព្រះ Allah Subhanahu wa taala កាយវព្រោះ takwa ហួយនៅព្រះ Allah Subhanahu wa taala នេះក៏ងាក់ពេលថ្ងៃហូស្លាម៉ាត់មងអាសាបរបស់ Allah Subhanahu wa taala តទីហើយអក្រាទេងាក់ពេលថ្ងៃមកនេះនឹងទទួលហូព្រោះឆ្នៅមក Allah Subhanahu wa taala តទីហើយអក្រាទេKajwa dalam ayat kai Allah Subhanahu wa taala hu firman la wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa dan gai phong hơ triêm biếng vai mà ca sa pe nyu biếng kong phot siam nan nyu nan ye pu taqwa huai na pa Allah Subhanahu wa taala yenan basana chi ye le tia ye na pa ayat Al-Quran tan tau tia boh lo meng ayat Al-Quran ko Allah Subhanahu wa taala hu chumruñ mai pak trai tong pi kau pe trai takwa huai na pa Allah Subhanahu wa taala hatian Islam kong lo horman tui riya pu hisab gup sai tui riya pu chunum chumgah gup sai em kai nan basana ji le trai mu tgao dalam geung gao chunum chumgah gup to lam tunya ni tan tau to ti hai gai akhirate
ថ្ងៃអាកាន់ទទួលហៅពួកស្នាំងស្នីថ្ងៃអាកាន់ទទួលហៅពួក4មឹងការជំនុំជម្រះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាតទីហាហ្គៃអាការ៉ាតេកាយោអ៊ុមារប៊ីនអលខាតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកាត់ហុំយ៉ាឡៃហាស៊ីប៊ូអាំហ្វូសាគុម قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للأرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كدهم يلاي ជំនុំជម្រះវ៉ែរូបផងហើតឡាមឹងកាងជំនុំជម្រះរូបផងហើយ៉ានីតទីហាហ្គៃអាក្រាតេវ៉ាស៊ីនូអាំហ្វូសាគុមកបលអានទូហ្សានូតានតើវ៉ែរូបផងហើតឡាមឹងកាងតើរូបផងហើយ៉ានីតើវ៉ែអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតផងហើតឡាមឹងកាងតើអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតផងហើតទីហាហ្គៃគីយ៉ាម៉ាតេតានកាត់យាយបន្តមកកែឡែ فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم មកការសពាកពាកញូកងផុត4នៅទីងកផងហើតឡាំពួកហ៊ីសាបតឡាំពួកជំនុំជម្រះតទីហាហ្គៃគេយ៉ានីហាហ្គៃគីយ៉ាម៉ាទេណានអនទូហាស៊ីប៊ូអំហ្វូសាគុមុលយ៉ោមណានយ៉ាវ៉ៃផងហើហ៊ីសាបជំនុំជម្រះរូបផងហើតទីហាហ្គៃនេះយ៉ានីតទីទុនយ៉ានេះហៅម៉ាណាឡែអារាងកងទទួលហៅពួកជំនុំជម្រះ4ជាងរាងតទីហាហ្គៃគីយ៉ាម៉ាទេណានnan ye aga halaya kong mu trao ti dalam gengkau hisab ataupun junum jumrah group sai to dalam dunia ni wa tazayyanu lil ardil akbar dan kat hom ye banta kai lai dan bai phong hư pa xem pam keu wai lil ardil akbar sumgam pru bong hain kong phot phot prong yakni to ti hagai akhirate يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية pak hagai nan yakni hagai kiamat nan gang patadang yakni hatom amal ibadat phong hư hong tim tè o patau mừng phong hư hôm nay lại tầng với con thầy ngạ to thì làm tuần giờ ni Allah subhanahu wa ta'ala akan hi patadang pada thầy bao vợ to thì hagai akhirate thì hôm tẹp kala hasa con ai tao ataupun ai cover mừng phong trời ở jadi nên hai cái con trời ngạ to thì dalam dunia ni semua kita mừng amal kerja ataupun amal siam cái đóคือ Allah subhanahu wa ta'ala akan hi bong hain pada kai bahawa to ti hagai akhirat maka hadnan muslimin dan muslimat kong lo hormat kai kapong to ti dalam bulan Ramadan al mubarak bulan kong phat siam ni maka mu tra we kai ti dalam gengkau hisab group sai របស់ kai ជំនុំជម្រះ group sai របស់ kai mừng hạt tôm tầng vừa mừng hạt tôm amal con thầy hô ngạp đò mà cái này cho nên thầy cho ta hisab group thầyជំនុំជម្រះ group thầy ពាក់ព័ន្ធហងការផ្កាកងវច្ឆិបទៅឡោតើបកាកងវច្ឆិបការផ្កាកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាផ្ដៅមេបាក់ថ្ងៃមកនេះហ្នឹងថ្ងៃងាក់ញូគេនៅហៅសំប្រណាកែអdan jenengan gaya terajak hisab group gaya jenum jumlah group gaya mengpeka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa ta'ala ta gaya makaninan ta ngak peka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa ta'ala gaya jadi pasana je le gaya hisab group gaya che group gaya iqbal le gaya ta ngak peka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa ta'ala maka kan je gaya pachmau tau pat napa Allah Subhanahu wa ta'ala dau lakam maaf ampun napa Allah Subhanahu wa ta'ala សង្ឃឹម Allah Subhanahu wa ta'ala យកអាការនេះ maaf អំពូនពេលកត្រីហតុមទូសារបស់ត្រីកងត្រីហៅងាក់ញូ Allah Subhanahu wa ta'ala هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين